Nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwe mukomeje kudukurikira ndetse kandi mukanatwereka ko mudukurikiye gatanu kuri gatanu muri hirya no hino. Mbabwire ko Lieutenant General Innocent Kabandana wahoze ari umuhuzabikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda i Cabo Delgado muri Mozambique yasezeho bwa nyuma. Umuhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye mu ngabo z'u Rwanda barimo umugaba mukuru General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi, w'inkeragutabara Major General Alex Kagame, umunyamabanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Retired James Kabarebe, ndetse na Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Major General Retired Albert Murasira, ndetse n'abandi. Witabiriwe kandi n'abarimo madamu wa Perezida Paul Kagame, Jeannette Kagame. Lieutenant General Innocent Kabandana yashyinguwe mu irimbi rya gisirikare nyuma ya misa yo kumusabira yabereye muri Diocese ya Butare. General Mubaraka Muganga izina rya Perezida Paul Kagame akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko cyari igihe kitoroshye ku muryango wa Lieutenant General Innocent Kabandana, RDF ndetse n'igihugu muri rusange. By'umwihariko ati iyo dutekereje igihe twamaranye nawe ni ukuvuga Kabandana ku bwitange bwe ati budashidikanywaho ibyo yagezeho ati bigaragara ati ndetse n'umusanzu uhoraho yatanze mu rugamba rwo kubohora igihugu no kubaka umutekano wacyo. Yakomeje agira ati mu gihe twunamira kubura umuyobozi ukomeye Lieutenant General Innocent Kabandana tugomba kandi kubaha no kwishimira umurage yasize, ati umurage waranzwe na discipline ati itajegajega ndetse no gukunda igihugu byimbitse, ati ibyo yatanze haba imbere mu gihugu ndetse no mu butumwa bwo mu mahanga. General Mubaraka Muganga kandi yashimangiye ko ingufu igisirikare cy'u Rwanda gifite zubakiye ku kazi cyakorewe n'abasirikare bagiye bakitangira. Lieutenant General Innocent Kabandana, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, yaboneyeho kandi kwihanganisha umuryango wa Lieutenant General Innocent Kabandana. Uyu muryango washimiye cyane ubuyobozi bw'igihugu, by'umwihariko umuryango wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bamubaye hafi mu burwayi bwe. Umugore wa Lieutenant General Innocent Kabandana, Savine, yavuze ko umugabo we yari amaze imyaka 2 n'amezi agera kuri 3 yivuza kandi igihugu cyamubaye hafi, by'umwihariko Perezida wa Repubulika n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF. Ati ntabwo rero dukomeye ati kuko tutazi ibyabaye, ahubwo imbaraga ati twazikuye mu kuba mwaje kudushyigikira, ati kandi twizeye ko muzakomeza kutuba hafi. Ati nta mahirwe kuba Madame Jeannette Kagame ari hano, ati ishimwe ryacu ati riragera ku muryango mu buryo bwihuse. Ati mu by'ukuri umutware wanjye yagiye ashima uburyo mwamwitwayeho. Umwana we w'imfura Dr Monia Kabandana nawe yashimye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bafashije umubyeyi we kwivuza. Avuga ko mbere yuko atabaruka yabyishimiraga kandi byatumye asaba abana be gukomeza gukunda igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko yose se yishimiye kuba yarapfiriye ku butaka bw'u Rwanda kuko yabyifuzaga, kandi kuri we ngo yabifashe nk'umugisha kuba ataraguye imahanga nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe agaragaje ko ibyo abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya bivugisha byose bidahagije kugira ngo bahishe amarorerwa ari gukorerwa mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo akorwa n'inyeshyamba za Wazalendo, bati biremeye. Yasaga nk'usubiza Patrick Muyaya wamaze kwandika binyujije kuri X ko M23 bashinja u Rwanda gushyigikira ariyo irimo kubiba amacakubiri mu mujyi wa Uvira, maze iminsi urimo impagarara zirangwa n'imvugo zibiba urwango zibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi badashyigikiye leta. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko imvugo z'umuvugizi wa leta ya Kinshasa zidahagije kugira ngo bahishe ibintu biteye ubwoba bibera muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho imitwe yitwara gisirikare ya VDP Wazalendo ishyigikiwe na Kinshasa ikomeje gukora amarorerwa yatondekanyije mu buryo bukurikira. Ati kwanga umujenerali wa FARDC woherejwe kuhakorera ku cyaha cyonyine cyo kuvuka ari umututsi, ati kubuza gushyingura muri Uvira generali wa FARDC ku cyaha kimwe cyo kuvuka ari abatutsi, ati guha ubutumwa abanyamurenge bose n'abandi batutsi bo muri Kongo ati bubaha igihe ntarengwa cy'iminsi 10, ati yo kuba muri Kongo, ati bagasubira yo kuva muri Kongo bagasubira iwabo mu gihugu cy'u Rwanda, ati guha abana intwaro bakabasaba rero kujya kwica abanyarwanda.
ukubita guca imitwe ati no gutesha agaciro abatutsi bo muri Kongo hamwe n'abandi baturage ati kubuza abana b'abanyeshuri ati b'abanyekongo kujya ku ishuri ati bagakangisha urupfu umwarimu cyangwa se umunyeshuri wese uzarenga kuri iryo tegeko. Nduhungirehe avuga ko nubwo ibyo byaha byose byakorewe mu ruhame bigafatwa amashusho kandi bigashyirwa ku mbuga nkoranyambaga, nubwo ibyo bikorwa byose ngo byakozwe mu gihe hakomeje guterwa ibisasu ku banyamulenge hakoreshejwe za drone zituruka i Kinshasa. Patrick Muyaya agifite ubutwari bwo gukoresha imvugo zibiba urwango ndetse no gushinja abandi ibyaha. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe ishyigikiye FDLR yaremye indi nyamaswa ati y'ingenosideri yitwa Wazalendo, ati yahaye intwaro kandi yitera inkunga inyamaswa ikora ibyaha ku mugaragaro. Ati umuryango mpuzamahanga urebera harimo n'umuryango w'abibumbye ati uri naho bibera. Yongeye ko mu gihe Kinshasa itangiwe kunanirwa rero kugenzura iyo nyamaswa idashobora rero kwigobotora umutego yitayemo ubwayo kandi igomba kwirengera ingaruka zose. Akaba rero ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakomeje kugenda abigaruka. Umunyamakuru akomeje kugira agaruka mbabwire ko ibinyamakuru byo mu Bubiligi nka La Libre Belgique biravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prevot ateganya kugira uruzinduko i Kigali mu Rwanda mu Gushyingo, aho ashobora kwitabira inama y'abaminisitiri ba Francophonie. Bikaba rero n'umwanya mwiza wo kureba ko umubano hagati y'ibihugu byombi wahagaze kuva muri Werurwe wasubira mu buryo. Kuva tariki ya 17 Werurwe u Rwanda rwacaye umubano n'Ububiligi ku magaragaro nyuma y'amasaha make umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi ufatiye u Rwanda ibihano irushinja kugira uruhare mu ntambara yo muri Kongo ku bategetsi b'u Rwanda. Nta gushidikanya ko guverinoma rero y'Ububiligi ariyo yari imbere mu gusabira u Rwanda ibihano. Mu rwego kwihorera, Bruxelles yatangaje ko abadiplomate b'Abanyarwanda batagifite ikaze muri iki gihugu, inatangaza ihagarikwa ry'imfashanyo y'iterambere u Rwanda rwari rwaramaze rero kwanga. Hanyuma ni muri urwo rwego rero gutangaza ko Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga azitabira inama y'abaminisitiri b'umuryango mpuzamahanga wa Francophonie i Kigali mu mpera z'Ugushyingo. Benshi rero babifashe nko gutera intambwe ya mbere yo gusubiza ibintu mu buryo nyuma y'uruhererekane rw'imibanire y'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi rumaze imyaka myinshi. Kimwe mu bya mbere byaranze mwuka utari mwiza mu mibanire y'ibihugu byombi ni igihe muri Nyakanga 2023 Ububiligi bwifata bukanga kwakira ambasaderi w'u Rwanda i Bruxelles Vincent Karega wari waragenwe kuri uyu mwanya amezi make mbere yaho na Perezida wa Repubulika rero Paul Kagame akaba ari wari wamugenye. Hanyuma bivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ambasaderi Vincent Karega yaravuye nyuma y'uko hadutse mwuka mubi hagati ya RDC n'u Rwanda, ariyo yaba yarasabye Ububiligi kutamwakira. Ariko kuri diplomasi y'Ububiligi ngo igihe yamaze ari ambasaderi muri Afurika y'Epfo muri 2013 kugeza 2014 nicyo cyari giteje ikibazo gikomeye. Icyo gihe wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi witwa Hadja Lahbib yasabye u Rwanda kugena undi mudiplomate utari Vincent Karega kuri uwo mwanya, ariko rurabyanga kuko rutemeraga na gato impamvu zo kwanga uwo rwagenye. Amezi make nyuma yaho muri Nyakanga 2024 Ububiligi nabwo bwatangaje ko butacyohereje ambasaderi mu Rwanda nyuma y'uko ruryumyeho ntirugire icyo rusubiza ku busabe bwo kwakira ambasaderi w'Ububiligi bwashakaga kohereza mu Rwanda. Uko guhangana rero kwarangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka ibihugu byombi bicanye umubano ku mugaragaro. U Rwanda ruvuga ko Ububiligi bwakomeje kurutesha agaciro yaba mbere no mu gihe cy'amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi y'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira igihugu cy'u Rwanda. Byabaye nyuma y'igihe gito Perezida Paul Kagame atangaje ko u Rwanda rudashobora kwihanganira imyitwarire y'Ububiligi kandi rugomba gufata umwanzuro mu buryo bukomeye.